Lockdown ni sekarang simin cengmani korbu hangkoni Tipra Motha ni atobra tabu golu korobno Chubachu ruino tongko apte hakan mangple haino hai kasawai phaijao kha bukuk Poino mala Tripura no Chubamani boni kamingkha Chaitrasen kami East Manika Village Council Karbook Subdivision tini haino hai kri chugya thinai nukungo thangai mairu alu thok tui no khoboi Chubachu laikya Tipra Motha ni Block President Hiranmai Tripura, Secretary Vishal Tripura, Senior Leader Shaptam Jamatia Pusporai Tripura, Haridan Tripura, Basano Jamatia, Chairman Bhupesh Debarma Nokhoboi, Dal Bidal Tripura Mathani Adongra. Ini cina mairong of koi bok sangai tiruke. Seterusnya para sopajak sini bukubjo punya malah timani, ojagawa faiz sini borong benang sini sar sini Block President sini Block President Hiranmai Tripura sini Senior Leader sini Kapten Pion Jamatia sini Paciman Kedewani sini Bhupesh Debarma Senior Leader sini Haridan Tripura Pusporai Tripura sini Kumisong ge kalian presentasi sini ang orang joto palpak sekai orang mukung kayu orang kayu babe ang tabu orang sini orang menang sini dan sini sama orang bisa sanani. Pila jotona Hambai sini Karbook Subdivision yang gay boleh gitu kan kaisa BC oh BC kaisa sini teror naik ke orang kaya sini je Tipra Motha ni bah Maharajani tuidul Mumbai kaya sini orang kisah berno sini Tipra sahaja gorib masa yang mana yang obab ke sini asal boleh ke high ke klaim ya apa ni karena sini Tipra Motha Karbook Subdivision ni sini berno Chubachu ni sini mairong tai tui tai khok sini alur boti ke pajak tunggu ke je masa zara Karbook Subdivision je kono jaga chinaro report sapa ke o khobor namani loge no tono kisa je chomani Chubachu ro asono nai Hambai bukuk